harai tini norok ni resmi sana mana Hambai norok joto media person rok no ke chung norok no ringmani ke chini buskang ni 23 tarik November 2024 asalo chini oro kaisa yafar mung kotor yafar laijaknai chini hachu hapar baptist association ningoi a kogno tuino sanan bagai chung norok no kobokha tai aboni bisingoi ang poila chini mung kisai renai ang baithang pastor Odin Deborma secretary hachu hapar baptist association ni chini hachu hapar baptist association ni president Dikon Bisurai Deborma tai mahaikeno chini executive member Subud Deborma tai mahaikeno oro chini mothani Dikon tai Chonghor tai oro mothani joto borok tongo ke abo khai chini sinimung ke chung chini main buskang ni 23 tarik ni nahar mungke chung hachu hapar baptist association ngoi joto mothani tai mothani joto poribar ni ngoi joto ni nukhung ni no abo nukhung ni ngoi bo tai sak ni ngoi bo chung kaisa yafar mung kaito no chung yafar lainai a yafar mung chini kaisa no uddesho je chung Jisu Kristo ni mungoi samung tangnani bagoi chung orang puisa no chung ব্যবহার khlainai an bagai chung chini saklaimung omono je je phai manjak phainani bagoi eba painani bagoi tai jara khabai khugbai yafarnani bagoi muchungoi tongkhan kake chungmai baksa aro phai yafar phaibo man phainai tai jara painani muchungo borok no chung kobogo borok phai norok phai pai phaidi aro joto kisimni no manui rejaknai yafar jaknai wak tok pun bebak no yafar jaknai tai aro abono auction sale ni bisingti phaljak pinai tai abo bud mani buret ungno abo ajora auction ni time no salaijaknai botan lismi senglang sir abo salsani program no abo November 23 tarik 2024 abo phungni 9 ta ni chimi sairikni 4 ta porjonto abo bar hingke shonibar o araidrun baptist motha of ground no khlaijaknai bo district bai khobda sir omo hinka ke Unakoti district lai thanai bisirago obhai khara khala jakhang khaba puila boda sir omo no chini hachu hapar baptist association ni poila chung chenglai mani yafar mung kotor ni bagoi